Tui whātalo whātu tātou ai ngā lotu lea whiawhi, miso tātou mātua whalanganga, sepi masoe, ia usua whiwhi au mausa tui ina le lolo tātou e kale sia, e le leile tua, tami umalawa, amene. E leia se me whengatai le tua, amene. Ai tali tono ele se me whengatai le tua, talo melo au tau matau, ave tau ranga pate vi ia le tua. Alena me ia tātou whātua tua i le tua, o a foi me tupu i tono tātou ainga, wa mātua ma whanau, ia one i muta le tātou titano i le tua, i ranga le leia ti tātou. Amene. There's one thing that I know, and I believe with all my heart, no matter how hard the devil try to attack us, amen. God is always there for us. Yeah, tell me if I don't die, tato, may se foi nei whanau, pa sao tato mawhai whiau, awane I mutal tato te talo, mo tato ainga. Amen. Ole, whamarosi mo tātou le nei a whiawhi. Whamarosi mo I tātou, o lata le toe whio mai o lo tātou o li o Yesu. Amen. Jesus is coming back very soon. Believe it or not, but I want you to know. Nā ea to e loa ma e te ni tonu, o whai tu toa le toe whio mai o lo tātou o li o Yesu Keriso. Amen. O le mata upu le toe whia mai o Yesu, o le mata upu le si tianga, o le si tia hae o le whanau kerisiano o le tātou o tua. Amene. O le mata upu e te tau o na launga pea na wapea, I lea taimi ma lea taimi, I lea te tau o na tātou tuua. Halleluiah. Leanga o le uta lea o le tātou wholaunga, all of us, we are all looking forward for that day. Le aso e whio mai e lo tātou o li o Yesu Keriso. E si tia I tātou. Lea ina was kerisiano e le moe mamana tunatu sei vanga na ai. Le kerisiano whatamanla. Au tātou umma. O le utele o tātou wholaunga. Amele. O le tātou whataritali. I le asura te whio mai ai lo tātou wali o Yesu Keriso. Halleluiah. O le whamanosi la ma tātou le whiawile nei. O le whiau le toe whio mai o Yesu Keriso. Ua lata le toe whio mai o lo tātou o li o Yesu Keriso. Let's, everyone says, ua lata le toe whio mai o Yesu Keriso. Whoringa mai e le tali tonu I eniso I tātou. Toe whaile o tele ia. Ngai pia whio ula vale vai alesi. Ua lata le toe whio mai e. Yeah, Yesu Keriso. Amen. It's time for us to get ready. It's time for us to prepare ourselves for the second coming of our Lord Jesus Christ or for the rapture. Amen. Nei masea ngā o tātou tō anga mai le lotu. Nei masea ngā o le tātou tauti ngai le atua mana ngā ruenga. Le ai se ngā o le tātou le momoe le lei, o le alo o tātou tupe, tau tua ai le tua ngā ruenga, ai o I le aso e whio mai ai lo tātou o leo Yesu Keriso, e misi tātou. Amen e misi tātou. Tamana voi tawa manatu ia te oi le whiawhine nei, awa nei whase ina I tātou I tala inga lea ua sala lau mai. Tara inga whai mai e leto iai se toi whio mai Yesu Keriso. Whai mai wa umo na whio mai Yesu Keriso. Amene. Nanga leto utala le tuspa ia whai mai o aso nei. E o ese ai tangata mai le mata upo le whātua tua I lo tātua lio Yesu Keriso. E whāpongi sahina inisi tala inga. Whai mai o aso nei. E tūra I mai e perfeta pepelo. Nā tau te whāpea mai a mea o I la tau e a. O la tau e sao, o ia I la tau Keriso Yesu. Ai whawhitai le atua. Wa uma ona, ta oto le whingalo le atua I lana tuspa ia.
Whaftai le tuai tātou ngā tupuranga. Amene. O leola o alanga ina pea. Ma tā upu le nei ma whamanatu i tātou e ala mai. O tātou mātua whalenganga e ala mai. I au au na whola o le tātou watua. Halleluiah. Ngana winga la. A whai e misi tātou ni si tianga. O le whatamala le tangata la tau ia. At least o le atu whafonga mai. Whamanatu atu. Tātā atu. Matau longo atu. Ina ia ta pena i ai tātou. Mai telo tangata. Wa umala to e fia mai o Yesu. O le fisili le nā la e fisili inis. E to e fia mai e Yesu Keriso. E to e fia mai e Yesu Keriso. Fa mai nisi ngā wala mai lava mo whalongolongo. Fa mai e fia mai Yesu. A leo le a to le fia se fulu tau sanga. O lea e fola. E le ia fia mai a Yesu. Amen e. Fa mai nisi. Ua lua fe lua se fulu tolu tau sanga. O fa mawinga. Ua lata te fia mai a Yesu. But there's nothing happened. We're still waiting for him. O lea kako ke fatalitali. O a fea. E ko e fia mai a Yesu. Po le mea. E ko e fia mai a Yesu pele ai. Amen e. Una su e lautus. Whalinga me tau porusu malelua. E ale ai le la whaita watu e sungai. Whawhengainga ma sunga toina. Whai upo e ono ma le fitu. Whai upo sfuru lua ma le lua sfuru. Ona whai maile o ia te au. O upo e whaamaoni ia ma le moni. O le li fo ile atua o le au perfecta pa ia. Wa awina mai e ia lan angelu. E whailoa mai an au auna me tusa o na vavea o mai. Whaauta o te vave alu atu, a mu ia le tausi upo le valo anga o le nei tusi. Amen. Whai upo e sulua. Whaauta foi o te vave alu atu, o ia te au foi le taui o te taui ta itasi atu, ia tusa malana a mio ua whai. Whai upo e lus fulu. Ua whai mai le moli mau nei mea, e moni o te vave alu atu, amene, o le alava leli ia Yesu, ia e a fio mai. E toi e fia mai e Yesu. Me mua. Whai ua le tusi pa ia i le tusi marwharinga na ave le atua ia Ioane le moto patamo. Whai upo e fitu, whai mai a. O te toe vave mai. O te vave alu atu. A mu ia le tausi upo le valo anga o le nei tusi. Amene. E whai la kusi wharinga. E halu ar wharinga pa mai tala a Ioane. Pa mai tala le atua la e ave a Ioane le wharinga. O e whaitaringa i la wharongo mai. Uma lea wharinga nga bere ka le sia fitu e ka le sia le auto si na pia. Pa mai o e whaitaringa i la wharongo mai. Ai whaai u le mata upu le nai wharinga na ave a Ioane. Ina ua whai mai le tala i Yesu le mata upu lusu malua. The very last chapter of Revelations. O te toe vave mai. E loni upos tangata. The word of Jesus himself. I am coming soon. E ele si mega e ele le afo le version nga e ka umele upol na le quick. O te toe vave mai. E loni tala las tangata. A whaila o le fesili tangata. A whaila wa makanga malu e lue rau fatalitali to e pia mai Yesu Keriso. O te mana e whamanatu ia to e la pia pili nei. He will come back. And he will coming back very soon. Upu ia upo Yesu. E leo ni upo stangata. Whaia o ia i tuspa ia atoa. Amen. Mumua te Salonia tau pe whapa pe spuruono. 1 Thessalonians 4:16. For the Lord himself will come down from heaven. Amen. A wafio mai ma le langi le lava ma le alanga, ma le leo le angerusili, ma le pua le atua, e mua fo iona toi tutu mai o e uoti o ia Keriso. Lava langa e tali e lau fisili. E toi pia mai Yesu.
Amene. Famaya koe fia mai male amale pu. O le langa. A fa o kamaro luera o kalikali. O te mana ia toe awanga ia se me suia lo na i le tua. Awale ia se me sui tulanga. Ina fatalitali le leo Yesu Keriso. Awa walata lona toia fio mai. Tana no Yesu mana na uso o lo Yesu. O le alata le temi o la fasa talo ina i matuono aftanga ma fio le langi. Alefa ma fana atu Yesu langa uso. Amene. Fama ya awala to tuvale o toroto. Fatotua ile tua fatotua me voia ta. Halleluiah. Fama ye tele meno no foi o tolu mo tolu tama pe anale ai. Amene. Yohane sumerfa. Ja. Awale to tuvale o toroto. Io to fatotua ile tua. Ia fatotua mai foi ia ta. E tele meno no foi o tolu le mo tolu tama. Anale ai. Po o fai atu ia te o tolu. O te alu e sa uni se mea. E no nofo ai o tau. A whai o te alu masauni se mea no nofo ai o tau. O te toi sau. O te taria whai o tau ia whātasi mau. Ina ia iai o tau le mea. O te iaia. Matala Yesu. A whai o te alu. O te toi sau. And if I go, I will come back. Yeah, whatever guy. Whamaki a ki oe koe fio mai Yesu. Amene. Awanga e whaseinga i tātou i le fiu e whatalitali. Amene. Ai tu maulo tātou tantorunga, tu maulo tātou naunau, tu maulo tātou whamoemoe. E toi a fia mailo tātou ali o Yesu Keriso, Halleluiah. Melona lua, o a whela toi fia mai a Yesu. When is he coming back? O a wheto e fia mai elo tātou ari o Yesu. Mai la rai nofo Yesu i runga le maunga ma la unga atu. Tala noi la na uso. Fai atu ana tala ia i la tau e fisiri atu la uso o ia teia. Yesu o a whetu tupu ai ei mea. O a whetu toi maliu mai ai. Amene. A whetu Yesu. Leia masisi i lo. Leia masisi i lo. A elula. Ile iona na matayo mata upo lusu marfa. Oro matua fa matala tala tai tasi mai na Yesu. Fua ma fai longa ma me tupu. Malana tala fai mai a utova ai mena tupu. Ono utovi lole a ua lata mai langa taanga. Ua lata mai. Wai feita to ala tali o tangata. Na vai le lisi ngai inga. Amene. Ai alu mai fai tau le matai o lusu marfa. Fai tau a tole matai lusu marfa. Fai mai o nao na po o le teimile na. O fai longa e tawatu ia te o tau walata lau toi sau. O le a fe vai a iai malo. Mai o le a fe taua i malo. Fai mai o le a matua te tele lolonga. E o ai a inga uso ba matua ma whanau. O le a fe aina nai. Amene mai o le a onge le lalolangi. O le a tula i mai tangata o la tau. O ani te keriso. Lowigo tangata e against ia Yesu Keriso. E aong kova ai menga. To lole o latale. Moi vai to ale. Fio mai la tele o tangata. Whatever na tau mai e tuspaia. Tangole wati la langi le temile nei. Wati mele tutupu la langi. La e afi vau tawai malo. Ukraine malusia. O lea turu malea turu. Kilo turanga wa yene vai tau. Nga masangi o ngolo vai atatu sambo. Pe ati teleng ti munga. Le ai. Tolu e vai aso talu ai. Ele ia toa se a faso nga timbo ele tatu wa turu o lai mele tu.
Na masangi ngalolo vai ni usila fa lau so le ai. Wa vai tau nge kango e wati. Langa o menga e wati ai pe tai mai le tala Yesu Kristo. A o kova ai tu tupu mena. Wala talata to e fio mai le live mai vai fu o le mati. Ale va tu se lo no o Israelu. O le nu o le tuanga matua i pata fea. Tafiese. Amene. Ana ua kai foi fa mai a ko va ai le matu o to tongo mai le mati. O go lolea. O lata le fio mai o atari o tagata. Kango waki Israelu te mingai. O latu langa le Israelu. One of a very successful nations. So se mea. Ane menga la e tau mai a te tātou. Ngā utino tilo po le ale winga le upulea o te toe sau vave. Ngā kilo iai. Kala le e sule san wharinga. Te lau marau wharinga la wha mole mole ai. Lusuma le lua whai upo e fitu. Whauta o te vave anu atu, amu ia le tausi upo le waloanga o le nei tusi. Ngō kilo la ia le upuranga vave anu watu. I leisi whaaliunga whapelotania. Na iai o le quick. Quick. Whaida. Quick. Au tiro la iai po le ale winga le upuranga pengo pai atu. Ngō wola e whao wawa ai o pipi i saini ma keki. O la afio mai Yesu. Ngō whakamwhanewa vai, po la le vabbe, o la le winga o tala le a Yesu, behold, I'm coming quickly. Po la le mea ka o quickly, when? Ai le ngangana, o tiro le ngangana Eleni, o le quick, o le ngangana Eleni lupuna o le taku. Ai a whamatalaida I le ngana Peritania, o le comes with delay, with no delay. O leisi o le soon, o leisi o le suddenly. Come without delay, mua o leisi winga soon, o leisi winga suddenly. Ko va pela I sole. E mawa e foia le tua mana kalena. A faila o leven maldela tuspaia o te sau very certainly per fafosei. Per emor mata fafosei. Lona wingala. E le ua le taimi. Amene. E le o le taimi, e le o le tafi silipo a fea le me ua. A le ale me o le tā sahauni uni. O le tā ngalulue. O le tā tāpena pena. O le tā matala. O le me ua le nā. O te whaitau le mātei o lusu me lima. Lusu whālea. Lusu le lima. A moso te man whare whaitau. Lena la unga I whale tata mawhiwhau le vātu. Amene. A laita la noa mai tau pou. E to se fulu, lima popoto, lima valea. Sa fatalitali il fato a faiava. Na lato I lol te min sa fato a faiava lea. Ala sa fatalitali. A o tato I lole yungal tala la e lima I lato. Na whela I ma le fato a faiava. O le si lima le ai, o le fesili ai sea. E leo le taimi le mea tāua, e leo le taimi le taun tātou oi tulu matai. A le ame taun tulu matai, tā pena, sa uni, mataala, ana tā pena fo I le lima tau pou lea ta o le lima tau pou walea. Ana lava la lato sa uni uninga, ana lava lato tā penanga. Mea mautinoa, e wheiloa I umala tau molo tātou ori o Jesu Kiriso. Amene. Mea tō baba ai menga e tutupu. Tō baba ai menga e tutupu. Ke ia mātua wa e kuvesiri pe se a fo I mau kukupu ai ngai mea I tātou wama whanau. Te mga oia te oia whatepa o il tala na Jesu Kiriso. Wati ai matau lai elo tātou wa ai ira ia whai eis tātou garuenga.
Fai eista to ngā ruenga. E waile lo le upunga e lusu ma le lima. I talanga i tau popo poto ma tau popo alea. So mai a ma le tangata na ave e tale ni lima tolu ma le tas. Amene. Ai sauia sufa manuia le lima ma le tolu ai le fa manguia le tasi. Ina matai le na. Aulasa ave i le taimi e o ngā nue ei. Fa person. Sa no so mai fa to oto ye. So mai a. Ai muri mai fa mai fa to oto nga. Muri mai la ia le talanga Yesu. Ile fa to oto nga e fa mai ai le e aunga i le lofa. Ma fo paula ia le sole. O le tato fa talinga Yesu e la se fa talinga. Foi lele ngofo. O tato tapelanga fa tali Yesu, e la se fa talinga fa vela ngofo. Lima tolu tasi. Ai la tato ngaruenga e fai. Nga mafua nga le fa manguia matai le tasi, masalo ai po wapai e. Fai nga ko fa penga. Walu na nale. Le taleni. Po le tenari. Nga te le inga lue ina. Amene. Nga te le ta pena ina. Nga te le i. Sauni ina. Mo le aso e fio mai lo matai. Lona winga. E ele tanga luenga e fai. Amene. E ele tanga luenga e fai. O le taimila. Pe ka ki fesiri pe ele valea le atua se itolo. Le foi sa sau no le tata ma foi fiau. Awa pe anga tau mai ele atua. O le aso lima o se tema luafe no sumal tolu. E tau ale ua le stangata ele aso fa aso lima lo aso le mo. Amene. E pe pelo ale stangata kau aso fa aso lima lo. Solamo. Le ai kako kele i vea va pegamo le tato watua. Amene. Wa fe ko fio mai Yesu elo le taimil me tau alar me tau o o na tau mai ele tu ve ke tu ai fai mai va pe ona po noa. Wana nga ka me ka ko ka penga o me ka tupu yo po noa. Fai mai na matua mi o le anga tangata. Na matua I ona na tangata, na matua I whaavanga tangata. O mea leanga uma na matua ti ngā fufonga o lo tātu watua. O le ala le nāna poloa I ele tua ia no whaurewa. And it took Noah 120 years to warn the people. Repent. Turn away from your wicked way. Come to God. Let us build the ark. I am assisting of our long doina. I am here tato as I've said before. E a mai ele tua tala mena tutupu. That is more than enough for us to prepare ourselves well for the second coming of our Lord Jesus Christ. A fai obeia tutupu te monoa. Ele tauanga ko koe faia. Amele. Waki le lalolangi ke mingai kango waki ka kia le mo il ka bilingo le langa me soi fo ka kia aku sa mo vai solo ki ale go weekend sambo si o ri inga kala go ko mla vale le anga fa pege mai ya fela ya kia la kala go ko ya la fa pege mai ya o va pe o ki ka ko ila lo langi polunga va ke kia Esen me waiai. O ke le kuskusilima o ke le wha masingo alanga o le waki nga renga mai le tuspaia wha peo na ponoa. A tutupu menga. Amen. Those are the signs. Wha longa na. To tell us that the second coming of our Lord Jesus Christ is very near. Very near. O le ala ka me fai.
O larga ko me fai. Me long tonu. O larga ko me fai. A whapela leu ka ko loa e toi fia mai Yesu. A whapela u ka ko loa watu tupu me ia ngapalo ia tuspa ia. O le larga ko me fai. What shall we do? Amen. La unga Peteru. Ile la unga lo fa mawina tu sia galuenga. Mata o po tolo amoso te me fa le feita wai. A ole au tu ole la unga Peteru. Io to salamo. Amen. Salamo. Ole ga ko me fai. Tava pelo ka ko lo taunga pio mai Yesu. We must prepare ourselves. Prepare how? How? Sorauto ka ko oranga. Fatulanga sao tato oranga. Parents, look at your families. Kako ke leo mai fa masingo ai makua o ai no. But afa pewa umanga fa ta auto mai kuspaia. Ia le ata I mea tutupu e a oi tātou, ka penga I tātou malumana. E ka kaula o ngā kakou whaia. Maitala, ngā ole vale le whanongo se tulolo tō pai. Only a fool will never learn, will never listen. Mai maupanga se me le kako ke opongi sād whautanga le ai. Whai mai whapei o ona po o noa. Amene. Ina la kau sorau pa vai sus kanga kai sus malo ai la ku vale. Ke va ai la ia la masa ke fo no ko iske. Sole ke va ai solo ai me fakulanga ai me ola. Awai le manga la ku malo le messi vale. Ele manga la ku malo la au de hangar vale. E ka kaua ngā ruakul maro la ua makwa in ora mea umai ma ngair vai maro. Amen e. Kaia la e ruakul maro fa fose. Kei al kui kua vai kuku ala whanga urua I runga le. Ngo fo umi voi ngale. Abai meo le ipura le runga lau e le purua. Amen e. Ki vai la ka kia ma le vacuum kongo le. O ngā kongo le sitting room. Ale kui kua vai kuku abai le pisi vale. Amen. Sora auto kako kaka, sora auto kako oranga, sora auto kako aina fatulanga lelei. Kako ke le lo le taimi. E koe sau Yesu e vavelo ka koe sau e le lo se tes. E wara sau Yesu le mesi kako fale. Le mesi tato tangata. Yesu le ino ora me uma. Ai sea, fe mai a, le sa ili mai Yesu. O ia or fatoa whaia ba, o le sa ili na mana mea, o le ekalesia, whai mai a ele aise ila, ele aise pona. Sora auto tato ora. Ele se mele lei, leo o mai o si tianga. Ai ai me la e whala be labe a tato. Ele o whaia tato ngā ruenga me sa tau na whai. Amen. Fa mai I le aso. Sa I le vau tangata I tōrua. Halleluiah. Me abel tas. Ai tū leis. Whanongo le lei a tātou. Mai I le aso sa I le vau tangata I tōrua. Pora e kuko ki pula. Pora e whenako ngā kāpisi. Po ala wala ngā ruenga lai, po rai whangarupe, mai ngā ametas, ai tuu risko kas. Ka mai I le aso, sa olo seito ai whawhine e tōrua. Ametas, ai tuu ritas. O la aso la ngona pēa whapea. Wai ngufo rit. Ma fo whale nganga te mili nei. Ngā ki sau whae mai longa whoaro ma fo whauroa, ta vili se tulou. Tu ura o e ko ruarenga, ku ura o e tangata le ngofo.
Wa ave le tas. A o lea ke o lo seitoa. Ma fufora ia lea, ile kele o kausanga. O lea whenga tauranga, o lea whenga, o lea mea, ma lea mea, o lo usu mai foko te talo sosa mea. A o lea wa ave le sinanga i o tafa. A lea lea vea oi. O angi o langona ia. O angi o langona. Whawhiwhenga ko kāpenga, sora auto ka ko ora. Sora au mau ki ngoa. E whia mai Yesu Keriso, o lo tata penga, o lo ta ngā lulue, aua ka ke paie, aua ka ke musuar ngā ruenga rea tua. Mau ki ngoa e whia mai Yesu Keriso. Ala na mai, na tato wa unanga i rea tua. Amene. Lua me fatu sai sai ranga lea vai mai amu ia le maua mai lo na matai alo va pe ona fai. Halleluiah. Pe avara au ye le to loti. I can also apply pe a fio mai Yesu Keriso. Ngo tangata na. Laisa ili ye lo tatu wori. Amen le ona matau po le te fio mai Yesu Keriso e ka le sia. Awange ya ve se mo lo mafofau. Ranga kako ke le lole, taimi kako ke le lole aso. But thank God, wa tau mai, a whapeo mea te tupu le ono pō noa. A whapeo whata oto mai, whata oto i te tono le tuspaia. I tau pō, ma tangata ngā lulue, ma tangata le ngā lulue. Wa lava le nā, e tā pena i tā tau. Wa lava le nā, wha manatu me te tā tau. Wale lava sistemi tātou te tō solomuri e ngā ruenga lea tua. Wale lava sistemi tātou te tō ese ma tātou tau whitulinga ma tātou wari. It is now a time for us to prepare. O ani me se wha mangaro, o antangata te lea alofa. O ani o le wha maoni le tātou watua, wha maoni. Mo lava taimi e ke, whai upo i leisi o uso. Walawa teime ke tui pātua i les. Amene. Walawa teime tātou te titi tātā, whai akul kalao lea, whai akul talao lea. Walawa. Awa a whia mai Yesu. Ele suia i tātou, ele tāpenga ina o tātou tangata e whawhiroa i whatoa whai a wā, kalo whai. Whai mai le ngā aso. Ngolo seito ai whawhige tōrua. One, kasi, wa ave a leisi tōtas. O lea na tuk. Matua, ngā whēsa o ngā kako mā veihe au. Le langi, ai tātou ulimai mā tātou whanau. What a wonderful feeling. Knowing that we all of us with our children, will make it into heaven, enjoying our time together with our Lord. Ai fio mai le tua, o le tā pena isi, le tā pena isi. Se matua whaanonoanga. Ranga te levou, sora au o tō waranga. Sora. A wato te fia te te e nei o tau mātua. Whaalongo le enough time. Wa lava time tu atu a o tau. La unga tu ai e tātou to mawhai whaure upu. E leo se upu e contem mai o tau. A le upu e prepare ai o tau. Ai se a ua lata to e fio mai o tātou o rio Yesu Keriso. Ma ngai al tātou tau ti ngā le langi le nei. Ai tātou te ori si tiaka. Whalongo le il tala le nā. I le tite whai tau mai ale whai upu le nā wha mole mole. Whai upu lusu fulu le wharinga nai lusu ma lua wha mole mole. Te whafunga le le i al whai upu la le lusu fulu. Ua whai mai le mole mau i nei mea. E moni o te wawe alu atu.
Amene, o lea lava, le li ia Yesu, ia e fio mai. Fe upa sulua fa mulmole ara uma. Whaauta fo'i, o te vave alu atu, wa ia te au fo'i le taui, o te Amen. taui ta itasi atu, ia tusa malana a mio ua whai. Fe mai, wa ia te ia lea, le taui. E le ngate to e fia mai Yesu. A e fia mai ma le taui. Taui. Au na lei man fa maoni o lalo taui, o le fale vivio ro wari. O le tangata sanga lue man fa maoni, nga lue marosi o lalo taui, la tau tala ila apostolo Paulo. Na fa tali mai. O le pale lola, e fa pale ila i tātou. O iai fa tupu pula, o a tātou ngā luenga le lei sa fai. Amen e. Ai a fai e fia mai Yesu, tātou te le tāpena, tātou te le i sauni uni. E le maua fo i laso tātou tau i le lei. Fa malusi ngā mo tātou. O le fesiri, wa e sauni. Are you ready? Wa e sauni. Fia mai Yesu ngā ngei wa e sauni. Lo e fa longo, fai mai ngai le vaul to lua. Ave leisi, tu leisi, sa lo seito le to lua. Na ave leisi, tu leisi. O le fisili la, we sauni. Ai fai e te le sauni. O le ala sa uta penanga a fai. Fa uma tatou, fa malos. Amu ia oe mau. O le maua le taimi ta penai mo tatou ori. Malal tala Ioane i wharinga na ave le tua o lea o le tangata poto amele whalongo whai e o le whia while nei le wai whafonga mai wala kalto e whia mal tātou li Yesu Kiriso ke whiwhia e o ke whamanatu e kia la ke whiwhia o te sa ili permu tā upu to e whia mal tātou li Yesu Kiriso. Ai se au, kele mga se mea wha le au ngā ina lo tau ti ngā i le tua. Nei se ato toa, even myself, o kele ato toa. Ai le wha pēa vea ngā ma mea kake, ngongofo i lalo ma ka wha palapala ma ka wha vai, le ai. O ane o tātou le ato toa, e wha ato toa i le tua le tātou tā penanga. Wha ato toa mai lo nā nganga pa ia i tā ua, e ta pela i ta ua le aso e to e fia mai aile whatoa whai a wā. Ua e sa uni. Salora vatura wano le a iai ase se mo mia se te talo le la sumel tau tama whiwhi au. Aua mai maua le wanoa. Aua mai maua le wanoa. Aua mai maua le wanoa. Aua ne peita ua e. Ne i peita ua. Ne i peita ua. O le fai mai o lai tu le sua ave a lai tu ua ta ua. Ave le tas a lai tu ua ta ua. What a painful experience. What a sad experience. Aua tak whakamalai. Ma ta upu to e fio mai o tātou ori Yesu Kiriso. Wai fai tu toa lono to e fio mai. Rawa tatu ka le si tu la i mai fo. Ya se se o to mo mia se talo. Fa pito ai voi se fa longo i polava. E se va e ngalo upo le tu papai atu lo loto. O te tau ta pena i tatou. Le atu atu tatou ma fai au suma ia o te ma. Au e te ma. I le aso a fa peo mai o tatou mama lava. Mochinoa e aveles ai tu tatou. Ai whaftai le tua le maua le wano mo tātou. Tā pena i tātou. Kau le tātou hafi whiau. Le kanesio. Whiau lea mo tātou le whiwhi. Mea umai ia mo tutupu le laulangi teimi nei. Voi me tatou whalongongo ai. Mana satani e to telin tangata e o i se odi.
E leo mana asatani e to telin tangata e o le langi ma le ola e whaavavau. E o whai tangata lei te tonu o le whalisa. O la e o la i le o langa. A whai e fia mai e su le si 5 minute lei ai. O te lei lope e alu. O te whai atu fo i ate oe. Don't play church. Don't pretend that things are going okay with you when you know that you know. If the Lord happens to turn up in the next 5 minutes, ekele ready. Ya le lan tato fa longo le fefine e avelis. Ano foles. Le la te fa mnato tia to oi. Ale alu tanga te sitianga. E fitu tau sanga o popoanga e te uiai. O tau sanga na e te le iwa ai mua e le to e ngati ngā o le aho o ye tangata. Te tono le fitu tau sanga na o le apu le ai e le manu fe ai le lololangi. E le mawhaina toi whatau watu pe whatau mai. Se longa lava ia te oe numela ono whatua mawhaina e whatau sau mea ai. A ele alu lali sitianga e te ola le piliota le fitu tau sanga. Wa matala tu sa mateo a le whapupu ina ia aso e le lope e isis ngaka e whaola inga. O le whiaula le fiafine, o le whiau lewa a mai e toe. E tā pena i tātou manu le maua le avanoa. Me voi la le kale si le fiafine. Le avanoa le tuatu i a toe. O le fiafifone nei, fai ei sau fai unga. O le a mata le fiafine o le tā pena oe mo le langi ma le o le whaavavau. Me fo i e ui e tātou. Mai sa tātou ma tātou whanau. O la ofisilia to oe matua. O le ala umea nai fai. Why is that your children are now gone? Why is that? O lo no winga i eil tato ngā luenga i te tau na fai. Ma te whātu wai ato oe, ele minimilia oe le mea lea. Langa i eile standard e lea tua leo o mga se te kakaunga ho o i kangaka uma. O le standard ngā i aluai lis. Ia ma le standard e ngongo foi si kangaka. Me la le fefine la usul pese le atu la manola ia te oe. A e loanga e le lo wolanga. Sa we tu ile lumo le atu le fefine. Na e faile le atu le fefine nei o na nei le pole nei e a mata interpena le ola. To be honest with you, o le si fai longa pito e sili lava ona te le utato tito fa mai e fa tupuina le amio le anga. Whako aua ai leo umata i leo langa nei whato aua ai le se mea makau kia wa kupu. Maku ao mai ake mongi fafo. I cannot believe what I'm seeing right now. Lea la sa oile upo le atua. Matua tupu ale ambio lea. Mele le kale si o tau. O le avanoa lea. E le teite amai le upu lea mo tatou le fiafine nei. Mo ini leo mata. Si o lima le atua. Aweke maa. Awa ke pretend ngai okay. A e loinga fo o lete mana o misa te talo mo lau whanau. So o ia ke ngofo. A lai ke loa i mga o mia le mea lea. Tamaiti a e loinga e leo le leilo wolanga. If the Lord Jesus come back tonight, o lau vesiri le ia te oe, pe maka e ke alu, a e le alu a e sauru titianga. Na e loa leo le mea tupu. You will go through the 7 years tribulation. Al 7 years ngai le mawhaino e se vai. Mela le fiafine, si o lima le atua. This is serious. This matter is serious. Mela le kale sia a Eloina o nai ai vaenga o lo langa ele o le lei. E te mana o mia le fai o sau ngā luenga iai. Aua e te fia pretend o ngai le lei. When you know that things need sorting out. E ofo ia o tau ia lau fai pese. Let me honestly tell you that no one can fiddle around with God and pretend that you are going to make it. You know that you know the life like your life. E ke lo inga waka kaunga whaisenga luenga I lo wolanga. Ku ilalo lau maika e sawi I. E leto e milia tātou ne me te tau na whai. Na leo wheta lai le atua. Usumali pese le atua tu lava noa le ia te oe.
So, I want to pretend. Don't pretend that things are okay when you know it's not okay. Hallelujah, Jesus. Lai lo le le ale atua o langa ye tatou te o lai. Si le fia le le atua le me le. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Don't pretend that things are okay when you know it's not okay. Ao na fio mai Yesu ke riso. Se tia la na ikalesia. Mata te amo. Le upumoni oia. Le faona sanga. Yeshua le ana. Le famo emoe le mana ona. Iasa atuita touma ilelagi. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Te whai atu fwai ai o tau o e o loo mata mata mai. I say this with all of my heart. If you are living in a mess, I encourage you to get out of where you are and give your life to the Lord Jesus. And live a life that is going to take you to eternity. If the Lord was to come back so soon. Hallelujah, Jesus. Tua tu pele avanoa le ya te oi. Olo musu musu mai le nganga o le tua ya tau. Ole ya ya isi tangata na te tu le mena te tua. A ngai kei loa e leo le leilo langa na te olai. Awa ke fia fa malo i le atua le fia fine nei. You know that leo langa na te olai e le. You're living in a mess. You're pretending. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ole alofa e vatu ya toi. Va penana e ona pai. And make a decision that you're going to abandon the lifestyle ngai ke loinga o ngai ke olai. Wale mafaina alwese. Now Yesu ate sa loto ai. Hallelujah, Lord. Eternity is eternity. Ole ola e fa babau. Ele kasi se aso e kele aso. Hallelujah, Jesus. Kwa usul pese le fa mole mole. O tau foi e lunga la fai pese. Le se si o tau o lingo si fa nga le tua. No se everyone. Hallelujah, Jesus. You will be found out. You will be called. Hallelujah, Jesus. See you in my tua and lift up your hands to the Lord
mole mole. E yei sesi o I ele I whaola ina. Na te lei talia Yesu e whai maali ma whaola I lona o lau. To anybody. Obviously o tātou lea ua. Talia uma le whaalatanga. Whaafonga mai. Nai te loa le lalolangi nai te olai. Nai te loa mea nai mana o mia le tuu I le atua. Nai te loa mea nai te tau na whai e sau ngaruenga. Le afia fine nei e te tango ia oi I au lava upu e taua I le atua. Te whato ese I le atua I mea nai te loa oi ia. Nai te malama lama ai. I le leine nai te whai te talanoa ia oi le atua I le mea nai te loa nai te iai. Halleluiah Jesus. Watu leva noa lea. Whai e loa lau te talo I le atua. Mai whai atu I le atua. O vaenga I o lo uolanga o lo whapenao na mana o mia I lau fiso swani. Be honest with the Lord. If you know that you're living in fornication, tell the Lord that this is what I'm doing. Whatever you are doing, if you know that you are living that lifestyle, kangoa oye ka uile tua, va matala ile tua le mele tupu ya toi, va ayo e honest le tua, be a e honest at for ya teia, ta wati ya teia le mele te loinga le tupu ya toi. Hallelujah, Lord. Awake ma for oi ka uile tua, it's just you alone, you and God. Tell God what's going on with your life. Hallelujah, Jesus. A umalina na e fato esele ia te ia ile mea na te olai. Ai fai e tama pa mole mole fa mangalo au. Ole atua e fa mangalo ia tatou. Pe a tatou fa maoni e tau tau watu ia te ia a tatou ang sala umalava. Malo loto sala mo, malo fa maoni ta wai ia te ia mea lai. Tutupu ia te oe mea te loinga I te tau na whai e sa ngā luenga. Whato ese ia te ia e, o le atua alofa na te, whapena na maile alofa tu noa, e te le vave lo na alofa, e te le ngese lo na toa sa. Whato ese ia te ia. Hey, Lord, I'm so sorry for the things I have done against you. In the name of Jesus, hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Au mana na ifata tai mai lea upo le talo lea. Au malona fai le talo lea. E na watu leo fai fai mato ina te talo mo o tou. Fata tai mai upo le talo lea. Le atua le tama, le atua le alo, le atua le nganga pai. Wa o tu la I o luma le afia fine nei. Ma tau tino atu ia te oe. Leo langa leo te ola ai. Ma mea I o te manao e tuu ina atu ia te oe. Mo loa lofa tu noa. Fa mole mole Yesu. Fa maangalo mai ia te au. Leo te tele mai. Fa mole mole Yesu. Fa maangalo mai ia te au. O le afia fine nei. A fonga mai le ka le sia. O te tau tino atu ai. O te leto e fo I ai. A le afia fine nei. Tu ina tu ai lo wola ia te oe. Ta sa vali ma oe. I lau te talo. O le atu ina tu fo lo taimi. E fai tau ai lau tusi pa ia. E fe soso ani mai ia te au. O le afia fine nei. O te wha pēa atu ai. Nau fo I lau loto. O te wha longo I lau upu. Awa o lau upu. E suia I mātou. O le malama I o mātou vai. Ma le malama I o mātou wala. O le mea lele tu ai. O foi na atu lo wola. Ia te o Yesu. Se ia o lava ia whaavavau. Amen. We thank you, Lord Jesus. We bless you, Lord. Si leo uri mai le tua. Wala o ti fai fiamto ina. Pali. Sumai.
Atu te talo mo i lato.
Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Hallelujah, Lord. Tama. Mafetaya nga pa iya lo so so ni mai ni ya fia. Mafetaya nga pa iya lo so so ni mai. I bless you, Jesus. I bless you, Lord. I give you all the glory. Mama tote fa leo nga ina uma ya manga fa la belave. The mao me lo fa la belave ai so I fu la fa nau. O le tau fa ya to la fa nau. Fa leo nga ina uma ya manga fa la belave le mano lo toto. Fa lo to tele ina fa malo lo si la to. E muli muli atu ya to e tu sa malau bala au. We bless you, Jesus. We give you all the glory. We give you all the glory and all the honor and all the praise. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father. Bless your name, Jesus. Hallelujah, Jesus. Le
praise your wonderful name, Jesus. Praise people. Father, we give you back all the glory and honor. For the name of Jesus be glorified. For you are the glorious King. There is no other. We thank you, dear Holy Spirit. We bless you, dear Holy Spirit. In the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Let there be glory and honor and praises, glory and honor to Jesus. See, no, leave my voice to be equal to oh, bless you, Lord. And let you, Lord, we give you all the glory and honor. Let the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord. Amen and amen.